La ilahe illallah, Allahu Ekber. Pek yaxshi yerda quriladi cami. Allah bunda çok ezan sesler her vakti yangrasın. Balalarımızda, özlerimizde bunda qatnayıq. Men pek beğenем, что bizim халыққа Allah кысмет etsin мында o kadar добиваться etip неме etip мында біле большой неме құрacaklar. Yaşap неме etemiz. Bizim балаларымызға да Allah кысмет etsin. Көрмеге, қатнамаға бұл мечетке. Біздің халқын, бұл жерде отырған халқын қуандыра. Бөле башланғанына еркес холықта ярдым етіне разы болғанлар бар. Мечеть будет вмещать 450 человек молящихся. 450. 2 минарета будет, несмотря на то, что вы видите один минарет. Это первоначальная была часть проекта. Сейчас запроектирован второй минарет. Высота минарета 33 метра.